Helo, croeso Cymraeg Fideo a heddiw fi'n gyda Harri. Helo. A ni'n mynd I chwarae VR. Oedd fi'n neud fideo arall gyda Ceir. Oedd fe'n really weird ac pob time ti'n crash o ti fel. Mae hyn dim am Ceir, hyn am tanks. Fi cael space tank. Gofod tank, Harri. Gofod tank. Na, mae'n nhw'n peth gwahanol. O, edrych arno fe ddo. A enw fe yw Battlezone. VR. Mae'n zone ble ti'n battle o. Mae displays gyd arno. Alex, hwnna'n amazing. Fi'n uncomfortable gyda ti'n neud hyn I... Har, edrych lan, mae rhywbeth yn digwydd. Ti'n click o launch. Pan ti'n fi shush? Yn gwrando. Oh, okay. Select the zone. Oops. Harry, ti'n just mynd straight mewn I enemy territory. Uh-oh. Oh, hwnna'n awesome. Harry, ti ddim yn gwybod hyn, but nhw gyd yn enemies ti. Ah. Oh, mae'n rhywbeth... Oh, god. Okay, hwnna'n teimlo'n odd. Yeah, mae anad, yeah. Fi ddim yn actually press unrhyw beth. Oh, hello. Mae'n miss ti. Harry, nhw'n ffrinds ti. Oh. Ti'n dweud rhywun yn enemies? Fi'n joker. Oh, ti'n so gullible. Fi yn... Oi. Oh. Paid edrych lawr. Wel, ti gallu ac mae'n just a tank di, but... Mae'r lliwiau yn amazing. Yn eich holl lliw ti'n gwirf hefyd sy'n handy. Ooh. Ti'n click o square. Just a like little mini P99 pistol neu rhywbeth. Mae'n rhywbeth digwydd right yn blaen. Ooh. Ti'n gweld y gun? Edrych lan. Na, dim fel control ti, just ti edrych lan. Yeah. Na, ti'n gallu gweld e. Oh, gun. Look up, mae'n dweud. Harry, mae'n dweud look up. Fi'n gwybod pan mae'n dweud look up. Yeah, mae'n edrych yn amazing. Mae'n fel, no offence, fi ddim yn trin cyfer. Mae'n fel sort of Halo-ish, ydy e? Harry? Oh, hang on, na. Fi mewn Batmobile. Okay. Edrych arno hwn. Ti'n creu mae'n fel structures, edrych fel tim bach fel Halo structures? Yeah. Na, fi'n meddwl big un right in front of ti. Yeah. Mae hwnna'n edrych rhywbeth o Halo, ond hwnna'n amazing. Fi teimlo fel fi mewn Batmobile. Mae'n dwi'n Batmobile o. Enemy detective, ble? Right o blaen ti. Nhw, fanna. Just o blaen ti. Fanna. Nhw'n fach. Fi'n actually gallu gweld unrhyw weapons fi. Oh, Harry! Oh, hold on. Oh, Harry, ti'n rubbish at dodge. Fi ddim gallu gweld guns fi. Look up, high aim. Click o X y fach, right? Oh, fi'n mynd. Mae'n rhywbeth yn dweud. Oh, no. Like, fi'n fire o, mae'n dod lang as Just ram nhw! What? Ow! Oh! Redig I ffyrdd. Ti angen... Feddwl am... Edrych lawr control si, fach mae... Hang on. Mae'n dweud, like, no target. Targets. Oh, fach ti angen gweld nhw when click a target. Sa'n even siŵr y pwynt yma. Fi'n fire o minigun. Ooh, cycle weapons, swar. Na fi cael cannon. Oh, hello, tanks. Fi ddim yn siŵr sut I chwarae, ond fi'n cael a lot o hwyl. Fi genuinely cael dim syniad beth sy'n digwydd. Mae fi fire ond mae just dim byd. Mae'n ein ffilm mewn deer ti. I don't know gwych, Harry. Dim byd. Fi Bwysig. jyst mynd I ram o nhw. Gael No. hwyl. No. Ti'n mynd I marrow rhywbeth, gwyd hwnna, ie? Yeah. Redig I ffyrdd. Fi jyst mynd I fynd gyrru gan pas. Hwnnw'n actually... Hwnnw'n beautiful. Fel fi. Oh, dyna crosshair fi. Fi ang hoffi with y stick hwnna neud y crosshair. Fi wedi bod fire out of space the whole time. Dyna ni. Yes, Nawr Harry! fi mewn hwn. Okay, nawr fi gwybod sut I chwarae. Beth yw'r machine gun fel? Aiming. Da ti, now fire off. Dim gwych here o ble. Oh. Hwna'n actually really cool. Hwna'n cool na missile, if you want honest. Yeah, mae ddim yn more effective. Ond fi yn hoffi fe. Dwi'n hoffi am fel cube sort of things yn dod off e. Reloading. Yeah, mae'r gun like funna entirely. As ti'n neud hwn, just blow a lan. Oh. Oh, dyna'r cannon. Oh, dyna'r cannon. Ydy'n Well. cannon to the plot though?
Not a bad joke, really. Yeah. Good. Hana pan fi yma. Dun. Oh wow, hwnna'n... Yeah, dead. I've gone a bit too far, Harry. You're already dead. Hwnna'n actually like amazing. You know what's mynd I sort of defnyddio sticks I edrych o gwmpas, ond fi just gallu edrych o gwmpas? Yeah, mae'n ruin our habits of game effectively. Yeah. Because then you see edrych round a fire up level, but now Yeah, have fi'n defnyddio stick... Oh no, ti'n actually aim. Hwnna pan mae fi more confused. If ti'n good, like, if ti'n chwarae... If ti'n chwarae Halo neu Call of Duty, a lot bydd hyn galed yn fi'n credu. Ti'n chwarae unrhyw beth. Also, stop siarad am Halo. Ddim yn Halo. I've un wife! Dau waith. Fi fi siarad am mwy, of it's an example of FPS. Un o'r big examples. Fi dal neud e. Harry... Oh, hello. Mae... Ooh. Oh, with hwnna'n... Fi'n meddwl bydd hwnna'n like boss fight. Mae'n mwy nhw. A falle, if ti... Mae'n nhw'n situation fel... Mewn gemau be. A falle mae'n nhw'n... Oh, we're not pickups. Oh, drones. Pwy mae machine guns yn gwell yeah. Oh, hwnna'n awesome. Mae'n game hyn just 280p sy'n neud a pa pryd o'i Seriously, mae hwnna'n amazing. Fi ddim gallu like, dweud mwy amdano fe. Wel, dwi'n cael lan. Fi'n meddwl mae hwnna'n un o'r gemau mwyaf hwyl fi wedi chwarae mewn ages. Oh, wow. Hwnna'n a lot of. Oh no, mae dal fan'na. Okay, swap. Did you even gwybod beth yw health di, Harry? Fi ddim wedi gweld unrhyw health, ond fi'n pretty sure mae'n low os mae yna. Oherwydd fi ddim yn gallu gweld am ages. EMP ready. Oh, when you're disabled, you can shoot. Taking you now. Ooh. Mission success. Well. I found that. Yeah. Oh. Where? Frozen waste. Oh, cool. If you liberate a hun wedyn bydd hwnna'n digon am diwrnod. Oh. Oh, now ble dwi? Go for it. Beth sy'n digwydd? Wow, Help. creu byd ni stop if an instance ni stuck now. So diolch yn gwneud hyn fi arach, mae fe'n hwyl iawn. Fi'n ni'n gweld ti mewn fideo arach. About...